Sifunda incwadi kaExodus isahluko ngesika 30. Encwadini kaExodus isahluko ngesika 30. Incwadi kabani? Exodus isahluko ngesika bani? Ngesika 30 esincinyane ngo17 sisiya kuma encengi ku21. Sizaqalisa ngoverse 17. Inkosi yasikhuluma kuMose yathi uzakwenza umkolo wethusi okugezela olenyawo zethusi awubeke phakathi kwethente lokuhlangana lealtar athele kuwo amanzi ukuba uAaron lamadodana akhe bagezele izandla lenyawo kulo. Wathi uzakwenza ini umkolo. Abantwana bathe kuyini lokhiyana okugezela izandla bakhulume ngebala lesikhiwa. Bathe yini? Kuthiwe kuyini? Lava basin. So wayezakwenza nxa esenza enze umkolo lowu ube ngowethusi. Nxa esewenzile waba ngowethusi imsebenzi wolo umkolo wawusiba ngokugezela izandla. Umkolo wethusi wawumi phakathi kwendawo engcwele lendawo lelathi lomhlatshelo. Wawumi phakathi kwendawo engcwele lelathi lomhlatshelo. Liyabona umfanekiso wakhona. Wawuqala esangweni. Nxa ungena esangweni ubusubuya ngaphi? Elathini lani? Laba abantu kabasekho. Elathini lani? Kulamalathi amabili, kulelathi lomhlatshelo lelathi lempepha. So wawuqala elathini lani? Lomhlatshelo. Sikhamba sonke yini? Nxa usedlula elathini lomhlatshelo ungakangeni endaweni engcwele wawudlula emkolweni wokugezela. So umfanekiso lo umuhle kakhulu, ngifuna ukubana ubambe. Ilathi lomhlatshelo yile elalisenze njani? Ungangena esangweni ilathi lomhlatshelo yile lo elani? Elokuqala. Usedlula ilathi lomhlatshelo wawusiya ngaphi? Emkolweni wani wokugezela. Siphinde futhi ngibone kumbe sikhamba sonke. Wawuqala ngani? Ngesango. Ungangena esangweni bese kusiba lani? Asikhulumeni kakhulu. Lelathi lani? Emva kwelathi lomhlatshelo ungakayi endaweni engcwele egumeni elaphandle kumbe ethenteni lomhlangano kwakusiba lani? Lomkolo wokugezela. Kwakugeza obani emkolweni wokugezela? iBhayibhili lithi lona ukuba uAaron lamadodana akhe bagezele kuwo izandla lenyawo bengakangeni ukwenza umnikelo. Ngesinye indlela babesithi bengakenzi umhlatshelo benze njani? Bageze ini? Bagezelani? Lenyawo. Kwakuqakathekile ukuba babe ngabahlambulukileyo bengakaphathi umhlatshelo. Yabona umfanekiso lo ukuthi unjani? Yabona umfanekiso lo ukuthi unjani? Yabona umfanekiso lo ukuthi unjani? uJesu uthi yena uma ekhona ophakathi kwenu ngaphathanga kuhle omunye umuntu kachiye umhlatshelo wakhe ahambe ayebuyisana lomakhelwane wakhe abesebuya eqhubekela phambili ngenkonzo. Sikhamba sonke yini na? Uyachiya umnikelo wakhe abesesiyageza izandla ahlambulule inhliziyo yakhe ukuze umnikelo wakhe uamukeleke. Ngezinye indlela umnikelo kawamukeleki ungakahlambuluki. Kuqala ngokugeza izandla ukuze sibe ngabahlambulukileyo. Sikhamba sonke yini na? Uyabona nxa ungakhulumisani nomakhelwane wakho
ukubuya kwakho ethenteni lomhlangano kuyize kumele uyegeza izandla kuqala ube nobudlelwano lomakhelwane wakho. Uma ufungelane ijoy lomunye olaye khona lapho emulini kumbe ngumzalwane kumbe ngubani, kumele uyesula ijoy lamakhalabomvu ubusugeza izandla ukuze umnikelo wakho wamukelewe. Namhlanje ngihamba ngedwa, likhona yini na? Nxa kukhona izandla ezikubambileyo ezingamelanga zikubambe, kumele ngiqale ngigeze izandla ukuze umnikelo wami wamukeleke. Nxa kukhona inkomo ezikweqayo zingakangeni esibayeni, kumele ngigeze izandla ukuze umnikelo wami kwamukeleke. Kulomunye ubaba nxa kukhona okuphefumulayo engikugcinileyo, omunye ubaba wakulahla, kuthiwa kuyini ibizo lakho? Kuthiwa kuyini ibizo lakho? Intebe. Wakulahla, esekulahlile ubaba lo, abantu uyaqala ukubuza ukuthi kulento yami engidingayo lapha, ngidinga olunye ulutho lapha engiludingayo, kulolutho engiludingayo, kulolutho engiludingayo. Abantu basebonke mhlawumbe yilokho kuyinto ungani kuyadikiza lapha. Ukuthi akuqambi ukuthi kuyini, ukuthi akudingayo kuyini, ukuthi akuqambe ukuthi akudingayo kuyini, ukuthi akuqambe ukuthi akudingayo kuyini, kwabanzima. Omunye wasesithi ayisikho yini lokhu babeli kudingayo, wathi lakho ngiyakufuna, lakho ngiyakufuna. Omunye umfundisi bengixoxela indaba ebuhlungu kakhulu, uthi sekungcwatshwa ibhokisi lingakehli lisiya laphana, abantwana bathi manini kulento esimele siyenze, kulento kumele siyenze. Abathi hayi lo ube ngumdikoni lo, akulamkhubo wenziwayo. Abantwana bathi kumele kwenzakale ulutho lolu ibhokisi lingakehli. Bathi sebesehlisa ibhokisi, abantwana baqhakha lapha, babekhipha into ethutshumayo eyayiphakathi komdikoni. Mdikoni ungakaphathi izitsha zikaThixo, kumele ugeze izandla zihlambuluke, kungabi khonto oyiqhizayo lo igqokayo, ngoba uphatha umsebenzi kaThixo. iBhayibheli lithi lona amadodana kaAaron lo Aaron kwakumele bageze izandla bengakaphathi umnikelo kaNkulunkulu, ngoba le inkonzo yayiqhakathekile, imelele inkosi yamakhosi nombusi wababusi, umsilisi wethu ophilayo kungunaphakade. Akumelanga uphathe umsebenzi kaThixo ungahlambulukanga, kumele ube ngogezisisiweyo. Angikwazi kumbe ngihamba labantu lisesekhona yini namhlanje ekuseni? Sikhona nazi hlobo zami ezithandekayo. Indinyana ibisisithi yona nxa bengena ethenteni lokuhlangana loba besondela ethenteni lokuhlangana le altareni ukuze bakhonze lokuthi bathise umnikelo, bazageza ngamanzi ukuze bengafi. Bazageza ngamanzi ukuze benganjani? Bengafi. Indithi leyana yayihlanza izono ukuze bengafi. Abanye sesafa kudala ngoba singena emsebenzini kaThixo singcolile. Ngakho-ke umhlabeleli wathi yena ngihlambulule phakathi, ngihlambulule noma ngomlilo ngiyavuma, ngicela ukubana ungigezisise. Umhlabeleli wathi yena kukhona umthombo wegazi ovela enxebeni likaKristu Jesu, isela lathaba ukubona insindiso, lathi lami ngingafanela ukuba ngibe ngohlengiweyo ngigezisise ngegazi likaKristu Jesu. Bakhipha njani othika mthanda izinto endlini yomdikoni lo ka-elder? Geza ngegazi likaKristu Jesu. Kwenzakala njani ukuthi kubonakale ontikoloji ekhaya lapho kubizwa khona uKristu Jesu? Impepha ethunqayo isiya esihlalweni sikaThixo ithiswa njani singagezanga egazini likaKristu Jesu? Ngakho singakaphathi umsebenzi kaThixo asigezeni ngalamazwi. Thanda ukuvula wona lo mhlangano.